som pani na dix ti nia mai le dula fetch hi ka dan mi lo hril them hello kaming chu Daniel zui tluanga ania tu na hian Q&A huna kha kan han nei don ania chana huna kha ni min lama Q&A akan zona lo zo turin karon ti chawa achan chu hetlaya video dang section vela zona in zong te han la kho ma khatiang kha har to thina tin zona nei tan big liu liu khan he hun hi kan ron hong ania he zona rin phak bakin alut nema zona somni pathum lai me aron luta amaro chu chan vek kan tumanga tin apoi mo enai me ma chu hengang zona in ron zo te hi nangma ni chawin ni don lawa mi tam tak poina an lo struggle pui har san an lo nei ang chi te kha ani ve thin tho ani chu wang chuan nangma ni tan chau po ni lo thlir tu te zong zong ta na lok na ani ka be se ya tin kan soi le du chu he ka video hian medical advice om lo medical thil reng reng a chuan mi thiam doctor te ron ma sa in thil ti thin don nia YouTube policy zom chung in educational entertainment purpose tan chu siamani ti kha kan soi le masadu ani o zo na kan lut deu pop pop panga tiang chuan kanin chang chho don nia enge hetlai hi a sequence hi aron zona khami community post ti oma chu ta chuan YouTube han chumia chuan zona zo thei ti ha karon post hi na tin hemi zona zo thei hunang chi te kha ka WhatsApp hian description hian oma WhatsApp channel hi azom the ta chuan ta te po chuan ka inform ka shil masa ber thina ni ti kha kan soidu ani masa in mal soma ti ni are mal soma fasting hi tharengem taksatan apoi them ti ani I poina lo ani amaro chu mi zoten fasting kan hriat them dan te po hi thui takin in ril thei ome ama chu fasting kan ti hrim hrim chon chong hei ti kha ani me ya kan taksa hi chom hu lo om tir hi a the me me ni chunga chon ma sabera chon kan calories enge lak lu atit lema mo tin enge hei kan lung tan hen lo thae me ya chu chip cherin kan soi thei lo nga tin cognitive function tan po hen a thae me ni hei tu na po kan nu bula lunch karon e don lo ka ti chan chu video thui takani don ti ka she a chu ka cognitive function tan khan ani lo chon cho ka lo to chuan ka mutte cho ke ma ka ngoi thina ni chu ban chuan cognitive function tan hian the me ni tin fasting chung chang hi kan soi thadona tu nen chip chiar takin soi vek lo maila hengang I zo nei chu aron chiang zel do ni ti kha kan soi du o chuan hei kan ti type 2 diabetes kan tiang chi tan te po thae me ma chu tia tha chon mi pa ngai tan po thale zo lon ti na ni abik takin kan insulin le kan glucose level kha khami kha enge lo pa ngai o le tir thei tu lo sang lu tu ke mo niam lu tu ke mo a sensitivity lo tha to lo emo kha tiang khan enge a che tu ra kha enge pa ngai khan lo da le ani tin kan metabolism mo kan thau erel tu ra kha apuya tin overall apoi mo na bera chu kan calories lak lu atit le mani chongai hrim khan tin thi sen tan de po a tha ni kan soi ka insulin le glucose khamo kha ani ti khan soi te tin het like kan gut function te kan digestive system tan te po hian lo tha om je chu ril ru pum lampang le enge taksa ri sel na hrim kha a connect vek ani tin fasting hi enge bible ate po kan mu ani chu wang chon christian na nen te po in zom na thui takane yang chu thil thalo le kan taksa tan thalo chu ni se chuan kan mu em po ka ring lem lo ani adota chuan rin pui intermittent fasting hian chi rang oma eng hinge thaberang cher chuan cher du wanga kar khat top engma ei lo tui chau rin thei taksata na poi them ti ania intermittent fasting rang oma ti iron soina tang hi chuan rang kha I hre to tura ka nga ya hrelo kan lo om takin chu kan soyanga dakar som pani chung ni khata thil ei lo chuan adang zonga kha chuan khami ei hun in siam kha ni adot lia chuan 16 hours oma chu dakar som baruk chung ei lawa dakar yat chung thil ei na hun in siam kha ani chuan alternate days fasting an ti le boka ni khat dana choi lo mo khatiang kha om boka tin ni
chong haya adot le e le ni ni chong e le khatiang kha om le boka chuan kar khata voi khat om le boka khatiang kha ni tin warrior fasting anti boka chu da kar li chung chau e turani chuta po chuan vegetables le thai le nge thei deu chau kha ni tai bodybuilding community chon crash diet te po an tia khatiang kha ni ke ya chuan effective ber chu 16 hours ani 16 hours si kum tun kum tang kan la maintain char char ma se thani mo ka chiang to local ta tang khan ka intermittent fasting hi ka break a chan chu ke ma han len bel ka du tam theng ber til lak lu ka du wang ani amaro chu ani lo chuan ka tan ka that pui em ni ka sei tong khan cognitive function tan ten lo thre em tun ma ka nei ngai lo lai mu chuak ngoi te poi tu nai ka nei le to ni khatinga ke ma ka in sum lo na awang khan mo chu wang chu ni tin warrior diet crash rate kan ti te po hi photo shoot tang si te mo khateng water retention flash out ta khatinga rei lo te chung han ti na nang chi ka chon ka lo try to amar chu tlai sustainable dei rei ber chu 16 hours ni chu 16 hours chu soyang khan dakaria chung chau thilei na hun kanin siam ani kan ti nan thin pa ngai chong kan nu pa chon zana dinner kan hi dar kwa 8:30 to dar coin kar ani chu mi chu kan thil ein hunun ber ani chuan zing lo nia engma kan lo chun zom char chara chuan atu ka lo nia dar ni borvela lunch kan chu kan fast kan break na ani chuan dar ni atanga dariat le chan bevel chung chau kha thil hun kan in siam ani chu taksata na tha ma se tira chon taksa in alo pum ha zung lawa atira chuan shom gan ti khai video danga po ka sei to amara chu zoi in taksa hen alo adapani chu ti thana ngai nei tur ani voi le khata ngai nei thut thei ani lo ti ero kha chu share ta tho me tin het som pani na dix tin ya mai le dula fetch hi ka dan mi lo hril them rilu ta kan lo ne ngai kan nei tir ma khan ti kha ani chuan che du wangin kar khat top eng ma lo hei chu ti su mo kar khat top lo kha chu i thei lawang i lo thei ta ni poina kar le khan ngai yo le don tho chu wang jong kan soi thin ang khan asa sustainable tur ani adei rei tur ani tun kar khat chung chau kha min le du mo ka soi thin ang khan kum thum kum li nuwa po kan la chun zom thei tur ang khan tuna bultan ngal mei tur ani apathum na chuan lt moni ti ni boss tu na hian kain kat me ka yes good in kat nan hian artui chau hi eila taksata na poiviawem artui chum hinitin pariat atlem bera ka easy athani kanin ang thil dang engma ka lawa hi taksatan apoi viawangem chuan gym kalai kan ya road running hi jing tin ka ti thina hian muscle gain tura khoi boi theingem i protein i kezi zat ka shelawa i protein intake tur zat ka shelawa i height bo ka shelawa amaro chu protein sang shim kha chu atha ani kan soyang khan exer kan lak phei chuan kan protein requirement ni kan 8 ling nge tur ani kan ti kha chu ti rol chuan i taksa calories ilak tlem lu tu kha chuan i taksa kha achau don i taksa chau chuan kan active lo chuan kan energy kan man chhuwa kha calories kan man chhuwa kha alo tlem vele zel me ni tin carbs tel la ka du ar tui chau chu kha atok lo ni running i ti tel phei chuan kha i running chom tu tur kha mo ATP kan te kha tiang zong zu ka sei fia khelo tela amaro chu khatiang chi i taksa i aerobic ina amamo tur tak energy kha ipek lo chuan catabolism ilu theini catabolism kan ti chu kan taksa hian thau chau hi energy mo chakna ta na manglawa amaro chu ti khan an reizela fats tamto kha e tura mulo kha chuan nge kan ti shrola kha chakna ta na mang thina ni chu muscle loss kan ti atin catabolism kan ti boka chu athen thei ani chu nakina pokan na soi chhosel dona cardia ti na salu du tha em tiang chi te po mo chu wan chuan runner itlan tel thina ni phei chuan carbs intake lo ti sang la amar chu poimo ber chu overall 24 hours i thil lak lu akha ani poimo don chu tin hey running te kan han tia kan han social media influence po ni mai thea
runner te kan hmuwa enge tlan ringot kha an exercise mo kan ti thina amar chu khovela sprinter te runner thaber ber te hi muscle endurance training mo mi zo in kan hriat thiam dan ton gym kal vek an ni gym a endurance and trainer muscle an ti chakani khatlai hi kan hriat thiam kan hriat te la poi mo in ka hria cardio marathon runner te poni tho ti khan enge endurance training hi anti nasa ani ti kha sheila thawme chu ti rol ti chakna tur exercise kha anti nasa ani chuan kha ania hei hian muscle gain tur khoi poi them soyang khan khoi poi the ani catabolism ai ka chuan adot le palina chuan age lel fak zuali noodles sum hi junk food ani theyang empty ani junk food is hriat thiam dana kan hriat thiam dana in ngat me ni junk food kan ti chu calories sang si amar chu nutrients nei tleng si macros le micronutrients nei claim si kan tiang kha ani chuang te chu example an soi tai leng eneng chini kan ti te mo thau tel mum kan tiang chi te chu example chini ani theinga chu ban chuan noodles kha han en la an siam dana zirin mo carb sang lu tuk te ni headline nutrients dang atlema mo carbs le sodium sang lu tukang chi te ani kha chuan a product azir te pon yang junk food ani le ni lo na kha chu mo tin etlai thil impact sa kheri junk food ani lo keima nin kan siama te point junk food ti kan siam thei tho ni kan chauka hian ti kha hria ta tha me chu van chuan junk food ani lo ani vek thei lo ti kha kan sei do tin kan soyang khan nutritional effects azir khan ani me ni chu van chuan junk food chu ka ti thei lo ani bangana zirlai kania zana le tlaya le kha ziranga ya zinga angai le boxi workout no hun hi ka nei mi lawa so ka nem ve pa ngai sia entin nge in lama exer kalak thiang atia chu hun all nei lo khopin lekha zir su mo chu kan sei du hei ke po master degree hi dual master degree rolin master degree voi pani ga zir ti na ani chu mi hun nai po chuan kanu hian exer hi jima thang kal lo me roi boi lu tu ka ni kha te kanu chuan jima hin kal lo ngat phei chun ka boi le lu tuk zo lang ka ti ani chu tiang chu ani ke chuan atuk letana thataka ti thei tur khan karil ru ati fresha tin ka chak zong te kan nuam ti zong te ka han ti khan ril ru fresha ani lo chon tlai lama te kan ril ru te lo ngoi le kha te pu kan zir thei tak lo ani chu wang chuan problem ni zo ka lang chu time management ani time management hun in siam dan thiam la tin discipline nei la chu exer hi lekha zir du wangin chuan lama manglo la chu nangma chu apoi mo in ka ria tin lifestyle tha nei te po aniang mo khami zir ngot ta kha ani lem lo ani tin he competitive exam turang chi tunai hen an lo mi hi an lo fing to khop me he khatiang chi central service exam turang chi te po hi an mentally and stress lu tu khating chi te po khatline te kalo nei ve to ni amaro chu ke chuan ani chuan khating kan psychologically train tur kha an duwa ke ya chuan kalo ti pui chu hun all in siam tamate in siam dan tha te khating le khazir hun tha le zo kan nei theina tura ange an ma ni an ril ru balance sok thei tur khan training te kalo pe to amaro chu tu nai chuan khating line kha nei thei din mana ka ding hri to lo ni ti kha kan sei le bok ani chuan tin nge in lama exer kala kang ti hi nia exer lak tia po hian in hi chu boring ma khop mai ni amaro chu han tlan chuak la mo mi zoram khoyamo in veng to pa te watlan la ron le la ani la pon push up khateng chi te kha mo hei hi covid lai khan ka ron ho pon kan chuak thei lo amaro chu in lama khateng body weight training khan ka tingat ngata an huwa khan an phel down anan tin hiam deuh khan bengalore lama ka chuk le amaro chu an gym om chong lo teng khan ken nang chi te ka puwa teng khan tin kan soi le du chu kan tlan don ani point ka tlan don ani point ka teng khan enge keima muscle training hi tlem zong kan ei pot train ani tiang khan ken tui ken hi kan nei traina ting te chu kapua ka squat puya push up te ka tia chona nuwa ka tlan train ani ti kha kan sei du ani chu wan chuan zirlai ini phei chuan I performance ai ti thadu phei chuan lo ngai poimo ro
tin kan soi du chu ni engwanga thau ngei ni ti hi aru ta zo ka chu exarilak lo wang ni loin i dai tingai poimo tok lo wang emo i tak samamo ai tam e wang ani chu wang chuan i dai ta khan lo luk le zol don nia ti kha kan chan the ani o chuan a zona pathumna chuan ka thian pa hian mei cha pakhat a stara chunu po chuan star lo star let ve thawa ma se social media khoi lova enting nge ma kan la kang kim chang dewi na thei chuan ti ani a am sabera kan soi du chu pathian ne na an deal to em ti hi ani hei hi mizawa hian poimo le kanin shil thar le poimo viau in ka ria kopui te hi dam chunga kan kopui to turte an ni chu wang chong kan film khorangai em ani tu neng ka ti thin kan phone te lo ti bowin nemo enga mo kan mo deu te lo nei taila pathian he na kan deal thin ani bu kan nu le pa te po kan deal thin ani chu tiang chia chon kan dam chunga kan kopui tur hi chu kan uluk tur ani chu wang chon eng wangin nge kan deal masak lawang ti hi ani tin kanin du na te mo hetlai kan emotion hi thuk ru aril ru film mana hei ka kopui tura tan thang em tin ka thin lung du zong ringot thi ka hiang ka tan ka mauna tan tha kher ngem ti te enge kha emotion in chum min tir lo hi apoi mo me hei kan nu ne na kanin hria tir po hian ani kum khat chung hi kanin bia ama ro chu ka du thu le du lo thu kanin hril lo ani kala hril lo ani a chan chu hun rei tak ka hun ka lo khoral to chu wan chuan ka ngei zong hi chu kanu pui tu ngei niang ti hi ka commitment ani chu commitment nei ran chuan mei sia te po ka en ve ani mo chu ta chuan pathian ne na ka dil ani hei kan rehab center kom na hian kan ka spiritual father ka ti thina reverend dr piang john hian ril ve thin chu in ngei zong turte in kopui turte tan hen dil sak thin ru pathian ne na in dil thin run ma hun turte an ma ni shelok lo ma lo an ma hun tur ta len dil sak thin ru te ti thina chan chu na kina in kopui turte an lani ti thina chu mol mang takin kan di ka dil ve top me thina ni pathian in maktak main khitlai chim mo lung lei le hetlai aizol a potlai Bangalore mo enting kan in ton thei ti te po hi thil maktak kan la soi thina ni le pathian in koprem tur min ti em hi kan ni bokin ka ria kan nu hi katan hian avan perfect em hi ka ti thina ni chung ang kan nei theina tur chuan pathian rem ruat na kan dil ma sakhi poimo viau ani tu wang chuan kan thin lung kan emotion da tha chiang taka zirlai te ni phei chuan tuna thataka le khazira nakina ngei zong thadeu kan nei theina tur ani zo kan ni ti ang chi mindset te po nei thiam poimo me a than chu ngei zong kan nei chuan thil min ti boina chin hi tam taka om ani ril rupui tling takai ngei zon lo phei chuan tin ril rupui tling takai ngei zon hi poimo em ani ten kan nu nen kan hanin kum khat nu kan hanin ngai zong ta chu ta kan commitment chu kan relationship hian kan zir lai le kan thil ti lai he ti boi lawang ti hi ani chu wan chuan ka tiang khan ril rupui tling takin kan in ngai zonga pathian zara tun hun hi kan thleng ta ani chu wan chuan pathian rem ruat na ngei cha na tha kan du zong ringot thian atopa kan du lo da nang deuin thil akala in sir na te thlenga chu lawa akar laka fa ten lo ni to box si fa sha te kan in siama broken family te kan in siama me setan pe chuan film khur le zo langai ni mi pa te chu te min kan ming thale ma me sia chu anu thloi to kan ti chuan mo mi pa chu pathoya ti chuan engama sandat dewalo ma se me sia pe chu in ming chema in thil pakhatin ti sual chuan dam chunga poi theina hi athui big zole ni mei chia mo ka ti na ni tin in zaum na tepo ani in virginity tepo in zaum na in thiang hlim na ani chu share ringa poi mo me o sei tur tama kha chu interesting khop be na kina kan non la sei le do na ni mi sai lo pangana ni noodles si thaw ol sia Korean Chinese vel ho hian an ena save thin tho sia thau box si lo nge chan ka se chak mei ke chu a zonin ni ke chuan ka gain ngal nge chuan I channel zara thil si sel kal local san in ke jinga lai ka los to congrats athale me kan shiat dura poi mo chu tam taka chuan social media hi ni social media mo media kan mu te chu an pholan te chu min nal ber le
traber berba ki media hen kan huwak lawani mo mizo de po ramdangin mizoram hinan NC kan model chelo tak tak te khatiang chi film ten NC film star po chelo berber atop pang chi kha kan mang thina ni mo khatiang kha ani ve na lai chin kha om thoni chu kan thir thian pu yanga ya obesity an buai lo tina ani lawa an buai ve thawa amara chu generally in Korean de ki thai sing e nam e na san ham Chinese te po nian thai sing e na san ham rice te po e na san ham ani chu an sel pu calorie sang lo hian e na sa me ni tin hetlai kan noodles mu le hetlai noodles te chu ai nang lo bok mai thei ani ka rin dana chon mo hetlai chu process ani to preservation tur nen tin an mani chon he kan en vel hian an main meal mo keinin so kan rinang deuh hian mi tam taka chon an ringin ka ria chu ani tin engpon kha an nia po ni se kha kan sei thin bok calorie deficit ta khan anom chon engang carb so kan thau pui don tho ani amaro chu anol pui khian an Korean te mo nal na lampang hian war me ni plastic surgery te po man to pin an ti tira chutiang ti tir du khop te chon engwang nge tak sanal kha awanga diet trisel kha anin enge an ngai poimo lawang mo chu ani tin kan sei to thinang kan heng Maggi kan ting chi noodles tian sodium sang me ni tin preservation a chet lo nang chi te aron tel to thina chuang chu mi atilang thau zo hetai tui kan pom thei na kha enge sang ani khami kha she tur ani tin enge ama sabera chon noodles kha mo pu lawin dakar somni pali chunga ithil ya khan mo pula hetlai pakhat bi ka hi ni tia e mo pu kha chuan mo khatia i gain thau kha chuan deficit ni omlo ti na ni me engang pon noodles kha e mala deficit ai om chung chuan weight loss tho thawang chu kan sei du ani chuan adot le chuan parukna chuan alfred mal som tluanga gym kal khel lo hian physical tak anei them chuan weight loss tum tan oats le enge I tur thabelang ti hian ni physical kan ti hian kan mit enge inanal ati zong kha ani mai ani keima chuan hei mi pa chuan enge sek te nal kalori ta mai sia bi ka han soi te la ke ya chuan mi zo ina khal kan ti ke chuan aten om tong moi lo ni lo se khal ka ti ve lo ni mo thau ka ti mo khatiang kan thau an nga ani amar chu khal tak tak khau chu hei bikini model amo hei an khal tral mai ni ti rol an nei ani mo khatiang kham moi ka ti zong ani me sia po alin fats ni tamlo thayang berang chi lin nal zaka khan nal ka ti zong ani chu ke ma ni po physic nal kan ti dana hian sang om thei ome nanga po physic nal tin physic nal kan ti hian generally khovel pumina apom the chu body recomposition dik hi anime ni physical kan ti chu body recomposition dik kan ti chu body composition dik kan ti chu nge kan ti chon heta ru rel mo kan ru len zong thau nei zong le muscle nei zong khami in so pol moi to kha body composition dik kan ti chu ni me ani an taka chon he ke ni te po amo body builder lian tak te pon huila then chon uchang ang me sia pen uchang anang mo an rap om ti te ni tam tak pe chon nalan ti lo ani mo kha ani na taka chon muscle nga le lu tu ka body recomposition body composition dik ani lo ani tin mi te po an han thau lu tu ka mo thau khan nga ni ti rol an ti rol le khan thau an nei ni chu an nal lo kan ti le ta ni chu body composition dik ani lo ni then khata chuan thau an nei lawa tin muscle po an nei lawa an ru rel lang rel rul me chu body composition dik ani lawa ni chu wan chuan enge composition dik kan ti chuan khami in chopol moi to kha kan ti na kha ani me ni chu kan ti khan gym kal khelo point khang body composition dik kha chu anei thei de me ti kha kan sei du chuan weight loss tum tan hian oats le enge tu thaberang ti ni ka hei chu kan video ka sei tam tok te in ka ria enge idei ve tun kum thum nu po pe tu ra kha tu na ero mo ani ke poi oats chu ka zo amar chu chang hen tuiti nei hi kan nei nep thina tiang khan katan chuan asa sei nei bul lo ani adei rei lo ani chuan chuan adei rei ber chu keiman ka chak zong
tui ka ti zong hi dei re ber chu ta chuan in sum te dan kong thla ka te khatiang khan hun thla ka te in sum khatiang kha apoi mo ber zo ka ni kha fundamental zo ka ni dai thak dang lam wak ai chuan mo chu chu ne dai ti ka process po ka pom lo ka ti thin thla thum chau na li du mi mo khatiang kha ani amaro chu lifestyle ni tin kalpunga nei thei tur kha ni tin oats thei atui ti taka thei ni chuan tiro oats tha mo fiber sanga protein nei sang boka tin fats an hiam boka a tha ani chuan enge thaberang ti hi ni thaber tura chuan weight loss nan chuan protein ka kan sang tur ani kan ti kha chuan adang zong chu calorie deficit pasari na birama thau tan hian taksalian pangai hian richoi lovin dait le fitness dang chau manga inti cher hian ti rol nei sa kha a hlau them ti ani richoi lovin dait le fitness dang tia hian dait le fitness dang ti tu cardia ti na ka ngai me ta chu enge richoi lovin ati ta richoi kan ti chu masel enge endurance training kan ti kha ni me ta gym kal kan ti kha ni deuta ni lawa dait le cardia ti hian chernan hian ti rol nei sa kha a hlau them ti kha ni ama po kan soi to kha ni chu catabolism kan ti kha ani thau taksa khan energy man ral calories man ral khan enge thau chau kha amang to lawa chu ta chuan ti rol kha amang to thin ani chu wang chuan balance diet atok mil to ka kha apoi mo ma tin cardia ring ti kha chuan soyang khan ke po hemi fitness dang ti on point muscle training ina po kan ti theng chi body weight push up pull up ka tiang khan mo rem chang covid lai te pon rem chang bana tein wai kan na turang chi te ka zonga ka shoulder ka train ka shoulder le chon push up ka ti khan ka shoulder le back te tricep ka tiang khan kal kopa sit up te ka ti ka tiang khan ti pot khan chu chuan catabolism aveng ani muscle kan han ti chak phot ta khan kan han ti chet phot ta khan ti kha kan sei du ani chuan pariat na artia chong thu kumin kumtir tang khan ke in diet chana simple theng berin kg som sari pakwa tangin tuna sari li sari nga katla to atha sustainable mani voile khata ti phut kha sustainable lem lo anti kha katla to exer ti le ila kari na aniam sot theangem hi athakop me kan sei tong khan kan dai ta mo kan dai exercise kan ngai poi mo ai ma chon atira chon weight loss tur te chuan kan dai ti kan ngai poi mo tok tur ani chu ta chuan enge plateau kan ti engmo han weight loss han bel thei to lo sin ang chi kan in dai char ta kan metabolism kan in dai na chong taksa te lo chak lo deu thret ta khata kan taksa in chakna man cho khat le min alo niam ve tel ta ani chu an niam tel la tak chuan enge keima ni kan taksa ti se cham turang chi te exer kan han lak sia khan effective MMA ni he akal phung turani kan ti kop thei tho boka amar chu dai ta kan ti angan dai kha ti effective le zol tur chuan exer kan la ang khata tang ka chu tiang chuan ka sei afia ome pakwana rin ki ma zote calories in calories out chu kapoma ma se calories zong hi ai nang vek lo ti hi kapom dan hi ipom dan ani ve enge ngei dan min han soi zau sakte athakop me technical question ma tiang question hi kalo base ya atha mani mo calories in calories out kan ti chu calories kan le lu ta man chwale zela kha ani chu ani chu ti rol chuan all calories are not same anti ani chu ke ma po 100% in kapom ani achan kan soyanga ama sabira chon calories quality mo calories quality han en taila thai atanga calories ilak lu le fats atanga calories ilak lu sugar atanga calories ilak lu kha ai nang lo na sa ani chu ta chona dot lai chia han lu te la khang ang ho calories ilak lu ithil calories alo chan tir theina tur khan taksaina alo absorb taksaina alo pom dana kha alo thiel som dan mo calories tura alo siam chhuale na dana kha ai nang lo ta chi me ni chu ta chuan kan soyang kan hai
taksa ina alo lak lu dan taksa ina lo absorb dan khai nang lo ni chu wang chuan protein carbs fiber mo khatiang kan i taksa ina alo chakna lo siam dan kha adang lam theu don ni protein phei chu khami thel ral tur kha chuan kan calories vek te kha aman ra langa ya khatiang kha ni amaro chu thau emo sugar khatiang chi kan nei kha chuan ol sam lu tu khan kan store fats khan alut mei don ani khatlai kha ani chu chu tin kan gut health te kan digestive system te le nge kan activity kan harwan lawa te kan metabolism te khatiang khan ain ngat thei ome thakop me he zo na hi ai nang vek law ani ti kha kan sei le du ani o john seng ti ne ko nga chin hoi lam mal pui le chon ti len harem ban hi chu ti len mei her lawa kilam hi enge anang o ti ani o kal etle hi poimo khop me ya kan sei to thinang khan genetic khi poimo MMA ni habi tin le an tia hian thau ne len lampang khan ni lawan lem lawani amar chu ti shol kan nei le nei lo dana hian ani genetic khi poimo MMA hei an mu thinang in ka stepo hi ani tun ma ka workout ma gym poi voi khat po chu ngain ka lu ngai lo mo ke dumbbell ke ji som poi ka la choi ngai lo ti hun lai vel khan tlemin kan thau kan lian ve de wa kha mi hian gym kal thina mi min ti hel thina ni mo chu tiang chu ni ka ya chuan hetlai thasa ni tin enge temin average ain te poni nga tin kan newbies boka tiang mi in fit le kha tiang si physical thil chi tingai lo ve chi khop ka nia no pon tlerol chwatanga rui hlawin mi ti boy ti taka ke tan chuan tun kum nga chhunga hi khatianga training tak tak ka ti kha ni me newbies kan ti chu khatiang ti tir tang kha chuan masel thansak na te po kha alo oma amaro chu tu nai chon ka genetic khatiang potential ka thlen thei chinang kha ka ya po thleng to chon ka in ngai dawa kum li tang kum nga vela hian ani kan ti thinang khan chu wang chuan e kan genetic in ngata tin hei tlai vai rama te po ni thom zor ma te po ni thoin ka ria tam zo ka chon lowar hi kan ngai poimo lo ni ke lampang kong chin noi lampang mi pa bik mai sia chuan ngai poimo ma amar chu mi pa hi chon chunglam hi kan ngai poimo zok zel ani lowar hi chu kan pai lo lek thin ani kan that chen na ani thin ani ke ya chuan kar khata voi ni nge voi khat heavy in chuan adota heavy lo in khating khan ka workout thin ni chu wang chuan i workout phot lo chuan than thei dong e don lo kha isha thei don lo ani adot lia chuan ma wana walking or running hian dul kiar pai olang dai chu thu san ni se ti ani kan soi fo chinang in i pai re the ber tur kha ni running dia pukan chak takatlan nge zoi mo atlan mo ti kha ni atin zone 2 cardia te po kan te zone 2 cardia hi kan nei theina ber chu muang lu tuk si lo chak ve pa ngai taka kan kal khan ani chu zone 2 cardia kan ti ni tin khami fat burn nan shim chon kan enge kan lung kan ti chet re theina ber exercise kha athani ke ya chon tlan ni mi khatianga no pante tanga mi harwang zek zok ni lo na chon tlan hi ka ngai na lo kho me ama lo chu kal le ro chon thui tak ka tlan thei ka kal thei ani chu wan chon i pe re tur zok kha thadon ani tin enge adar ka rang zong de pona khatiang kan adar ka rang zong emo ani ang zong pai i pe re tur zok kha i fat loss nan chon thadon ani ti kha kan sei du ani som pani na dix tin ya mai le dula fats hi ka dan mi lo hril them hi chu hemi topic pumpui fat spot reduction chungchang hi chu pumpui video om to kan soi thinang khan du lai chau big hi apai theilo ani amaro chu kan genetic kan pian kena zirin thau kan khol theina lai bi ka chu e nang lo then chu hetlai nu te te ne then chu hetlai ban noya te ne then chu dula te ne then chu monga te ne ke ya chon dula hian kalma dul le ma ya hian kalma ka thau de chon ka mo ka cher chon ka ma ya alang wat zel khatiang deuh kha ania tin kan soi thinang khan i fats i nei
fats equal du na ber akha akal ral top na ber tur kal ral har ber tur ni ti kha hriat thar le a tha ome chu chuan chon hmeichhia chuan mong bora te ani theinga dula te po ni theinga kha chu kan genetic ei nang lawa amaro chu a then tak sa thau em si mai danglam mi si lo thei khop te po in omani ke chu kani lawa ka tak sa thau chon ka mai bial ngal zel khatiang khani chu wang chuan kha a khoi mani lai chau kha a thei lo dul po ni thau mo f exercise mo mang khan a thei lo mo kor ti chak nan chon f exercise su a tha ma ro chu dul ti them na ni lo kan ti kha chu wang chuan a poi mo ber chu kan taksa a ruala atla ka ngai ni a pum khan mo ka kan taksa a thau o ma kha a rual khan atla ka ngai ni kan sei tong khan hi lo son ke ji khan nei ta la lang mang lo in lo son ke ji khata khai taksa puma in chul vek theyang khatiang khani a chu wang chon fets om na lai tu ra po kha khan a kai dan khai nang vek thawa khatiang khan chu ka soi fia vek da seng lo khati tang khani ri tiam mai om me chuan tin idai ta lo in uluk bok lo mo thau zong zong ani lo kan ti kha kan taksa sodium sang lu tuk wang te po ani thei chu wang chuan idai ta khan lo film khurla som pathum na deng ji ka che lu tuk tan jim kal lawa kin dan details rin lo soi thei sa me matia kan sei le du chu weight gain po hi weight loss a har tu khian a harani ti kan pom thiam ngai ni ke po hi gain tumin September October November kan ti chongat ngata tu na hian ka thau lo boka ke jin hi le ti bak ka gain lo ani insum ke chu insum lampang hi ka ti theya amar chu ei lui te nga ya ei lui hi har em me ni enge ke ni ang enge body building le khatiang anga tui chi tan phei chuan ei lui force feeding hi ngai ni mo zana ten zanai ten ka ri le rok rok thina kan nu te ti har ka lau thina maro chu zanai thil te ka ei lui thina ni khatiang khop kan tran ngai ni amaro chu sei tong khan emi kan dai ta kan lo in control le to chon taksai ngai lo nei chak khop me khatiang khan thil te kan lo puar ma kan thil chak na te lo hnia ma khatiang khan ya amaro chu ke ya chon tha ka ti thawa amaro chu hanin push lui hi angai ni ti kha kan sei du ani tin calories om ji ai hriat thiam angai weight loss tur tan calories om zia hriat fia ngai kan tiang bokin calories om zia I hriat fia ngai heta ka in seng vek lo calories surplus ai om ngai chu calories om zia kim detail setlai an hoi description ai han link ka lu me thei turin ka da ta choni lo endon nia chuan excel la tu te tan in lama ti dan tur le man ro kan nei thei me turom te o ma ka sei tong khan thil rit kan nei sim mang chi te kha aman the ani amaro chu in lama han ti chuan asa sustainable lo ti kha ni ti re pe har in lama I chuan amar chu kan tui potani chuan covid lai po khan ka ti char thaw ani ada ka reng zange workout tur ti te ti ani again lai chuan ke ya chuan ka calories expenditure ka calories ka man rala hi aniam theng bera da ka tum thina chu wang chuan rei lo theng ber workout ka tum thin 40 minutes atanga da kar kha chung hi workout ka tuma chu rei theng ber ania tin ka workout chun khan effective theng berin workout ka tum thin ani amaro chu tuna gain tum lo ni la fat loss tu mang chi ni la chuan gym zo cardio te ka ti lenga khateng khan ala rei thei ani chuan eng hinge weight gain nan hian e thaberang e lo tur te real tang chuan om ngan e top measure si atia weight gain ti hian muscle nge fats nge mo amaro tunanga chuan I che rawang chuan khami kan soi body composition di kai nei lo ti na ni me thau poi ma mo nga fats po I ma mo nga muscle poi ma mo ani amar chu tian overall han soi thei chuan iki calories manral aya atama ilak lu kha angai ni tingzong chuan han soi la thaw me dang chu video danga kan soi to ani chuan can go gaming ti workout hi zi nga po zana po kaman thlot lo tha ngai
reng na kalpa le khazir reng kania tuna hian 82 kania December thatopa hian 70 tal ni ka duen tin nge ma kala kang e kezi som pani thani chunga lo si tum chuan a theilo mo tui taksa tui ri na te lo ste ni chuan thu san amaro chu a mo si sel lo pha khopa khatianga nangma in starve te ni chuan thu san ani amaro chu khatiang kha chu taksa health risk lam takom thinga ni lo chuan a sustainable lo a theilo ani chu wang chuan he 12 kg a hi tharuk chung gola in siam zok la mo thathum chung gola emo in siam zok la chu chu ita na tha zok ang I khen theilo tur i gol nei lo tur kan ti kha kan gola po a realistic tur ani kan ti kha atak tak kha gol kan nei thei tur ani chu wang chuan December mai chuan 80 kg ni tumta la kha atha mani tin weight kan loss am kan ti hian kan soi thin ang khana tira phei chon kan taksa tui me te kan lo loss ani kan ri na lo tin hiam ani chi khane tin ifa kom khop mai le khazir pa chunga enge workout mo enge le khazir pa chunga na thoka he tianga thalai yom hi ifa kom khop mai ti kha kan soi du ila lotling turin du sakna ka hlan che ni ti kha kan soi du ani tin workout kaman lo iti na te po i thoka amaro chu workout ti hian iril ru kha adik lo ni mai the tlai gym vakala emo khatiang kha iril ru ai da po ni mai the amaro chu na i tho physical entinan lung amo leilai amo thin thekain lo thin ang chi te lo ni phejong khat luka exer kha om chuang lo ani mo I dai ti control chon kha in ha thoka exercise manga lo the mo chu wang chon exercise ingei dan kha I tha ka ngai I lung ti phut na le I taksai ti ha na rim kha exer ani ti kha lo pom top la chu chuan na pui che ka ring ani chuan te kyang te gym kala in dai thian dul kia chu azia chak viawa ma se thren khatien in dai luduk po gym kallawa so kan ei pa ngai anga kan ei le hian gain thur ol khop me an tia ipom zong ani em ti ni hei chu ngai an ole ti na ani mai gain thur kha chu har pha chuang lo amaro chu seng khan thil reng he addiction ate po nia kan han relapse che chon ai na sign rui hlo te po kan han ti le to thina chan chu khatlai kan dopamine system kan nuam ti na bom kha han fit han chom na kha na sale zol teng an du to thina ni chu chu ni theina chen po oma amar chu tam zo kha chuan entinan lo workout lo po ni se ke tuna kg som kwa lo ni ta se mo kg som re ta los ta chuan angai te bo kg som kwa pani kg som kwa panga han thleng le ta tuna lo workout lo ta ni se kuanga kha thleng tho mai the chulai chu po chu ria thiam le poimo ani chu wang chon ngai o le me ani hetiang hi kan tam khop me mi zo ngai o le ang hi mo kan soyang khan fitness and diet thi chu dam chung de ani tur ani kum khat de ani lo dam chung de tur chuan kan ni tin khatiang khan kan lifestyle kan nei angai kan tui pui angai som paruk na raju tuna hian fit kwa le inches kwa kan fit nga le inches kwa kania kg som ruk pasari kania karit ma in ka sia hemi BMI context ang chi an chuan BMI karing fum fe lawa amaro chu an en chuan irit em daw amaro chu kan sai bok composition dik ani law ani chuan masel nei tlem si thau nga lu tuk si ni chuan kha BMI atang chuan thau inei tam lu tuk po ani thein tinan ti rol nga ang chi ni la thau nei tlem si ang ni la chuan 67 hi chu atok lu tuk ani chu wang chuan nangma chuan hanin weight ti niam ain imamo zo ko chu muscle build imamo ti rol siam imamo chu wang chuan muscle body composition dik muscle siam kha real ro om se amar chu weight hi chu aniam deuh mai te in ti tir chuan amaro chu weight ta hrim hi chu height ngei to in aniam lutuk lo ani ti kha kan soi du ani chuan mal soma ni tina ches khoi nge kar khata voi ni voi thum vel khoi hi langchak zo kang le sar tia hei kan ta pokalo soi to thina kan ti rol te kan taksa in recovery dam mamo ani gym kan han kala kan ti shu kha kan han ti thlera chu amino acids kan ti kha na ron thuam dam le ta chu mi thuam dam hun tur chu 48 hours ta langai ani an ti ni chu wang chuan recovery it ti rol dam thasi lawa kar to na
siam kha chuan mo enge muscle shrinkage kan ting chi te po thleng thei zawk ani adam fel khan ti khan muscle aron lian ta se la chuan chuan adam hun chunga kha ngai poimo ngai ke ya chuan kar khata che si voi ni ka khoi thin voi kha chu a ri theng ber ni ri theng ber ka choi ni angania adot le chuan enge volume in ka training to thina reps tam theng ber ka tiang kan kar khata voi ni ka khoi thin ani o chuan recovery kha ngai poimo ngai ni chuan som pare na intermittent fasting hi tak takem tak tak ama kan soitong khan thatna tam tak oma tin scientifically proven ani khovel thiam nei na alo zir sian to ani chuwang chuan atha ani amar chu seng khan ke ya chuan khami 8 hours hung dakari chung chau dakar somni palia dakari chung chau hun in siam kha ke ya chuan effective berani chuan som pakona tuna Samuel Herculean ro khum timni tuna po hian chan ngal thei tho ka ringa protein hi hun dik emoi hun bi ka omem nge du huna thei an ti khania hi po hi video danga te po chip chia takin ka lo sei fia to chu anabolic window an ti chu kan workout zo hun lai workout zo atanga darkar khat borvel khat lai kha anabolic window kan taksaina amino acids amamo hun lai ni antia amaro chu thei chona tha kha anabolic window khan amaro chu kan thei lo ni point hetai scientific evidence han enin enge chu tianga impact tha kha anei chong lo ani cheteng ba kha ani lo ni chu ai chon ke chon ka ngai poimo chu darkar somni pali chung hian ka protein mamo zat ka tia khan karil ru ka in seng zok thin ani chuan somni na thanik dieting ringot in weight ka losa ka vun weight hi entia ti re tur nge exer kala man si lawa hei chu tingena wak om lo kan ti kha tin kan soi photo thin ang kan in dai ringot chuan I taksa kha moin ti kherlo mai the nalin ti kherlo mai the tiang chi te kan soi pho thin kha chu hetlai kan thani ron soi chi hi ani chu wan chuan muscle I nei lo wang ani kha mo thau khan thau I nei to lo na khan loose skin kan tia chu vun chuang bang ron siam do na mo chu mi vun chuang bang chu nge hei naw ne ya te pon ninga tin thau lu tu khan lo sta te pon ninga ke ya po hetlai ka dula hi chuan na chin om ani kha amar chu ti rol kan lo nei hena bo tel ani ani lo chuan exer lamman si lo chuan ting na ba kaum lo ni hetlai chu tin kan vun lo chor le tu ki chuan kan taksa tui kan nei dan mo water retention te kha alo niam lu tu po ani thei chu wan chuan tui in that emo khatiang chi sodium intake ang chi te bo kha monitor te po apoi lo me exer kala man si lawati ne thlathum thani chungin ke jinga che ka lo sa hei ai chaka in ti cher dan hi omem mati hei po hi kan soi tong khan thani chungin thakha chung ke jin ni le chan leng vel ni hei chu chakma ma ani zo kani mo hei ai chak le tu chuan angai te boka tharei lo te ngai te bokai om le don mo chu wan chak phut ai chuan zoi mo nga results mu kha adei reya sustainable zo kani ti lai kha kan soi dun ani lo chang ye dieting kan te ngai on ole in diet le ngai ole ka tiang mo hei yo kan ni thin kan open lai chon kit tin chom thin ka khatiang khan kan le thei ni ti kha kan soi du ani chon som ni pakhat na puloma sere chungchang thanin video karon na siam angi tia khang ha le ding galo thira tun tu mai hian chip siar zokin min lo hril them kumli chu karem chanang to in ka workout ve to bodybuilder sektak ni kher ka tum lem lo ma se muscular ve de wanan ga do strength gain nen steroid chi ka phak ang to chuan ka zir chiang ve do ma se ka man chin chang na hian min hne ngang aniang athawak lo ti hre chungin karil ru alwa ring si mana poi viau yam taksata na poi lo to ka han man dan te omem ti ani hi an sang ila serai chung chang hi mizo community hian han publicize wa ka hi ke ya chon trul ti ri lo na chin hi tam tak ka ne ya chu han soi fia vek na san
hun po ani lo nga ama ro chu tiang zong hian han soi te la him tok si hian a them na thei lo ani mo tuna kan taksa hian testosterone ani chuan keimah nia sperm production ani boka chu chi kan siam theina ni testosterone ani chu kan taksa atan hian a poimo em ti shol kan siam theina tan te chu synthetic anabolic steroids kan ti kha chu min anan man khan chu mi chi chuan an natural production kha an ti thia hei chu ke chu na thok lo min siam lom na ka thongai lo ti khan taksa kha alo in shut down alo in khar ani hetlaya taksa in natural taka i siam chhuat theina chi i siam chhuat theina te testosterone i siam chhuat theina te kha kha ang ho kha a in khar ta mak ani chu taksa atanga an lak lu chop khan tiang chuan an thunun ta chumi natural entinan lo that puin nemo khatiang muscle build nan khan lo mang ta po ni la khami ani le theitur kha chuan 100% guarantee om lo ni dam chunga enge khami kan hormone khoi se theitu tur kha ani thei to chumi lai chu ani atin he PCT te po an te ma se mi zo hian protocol chiang taka sia kan om lo hatlama hian tuna nangma ang bok hian tamin ka sia tiang lampang education nei mu mal lo le blood work po tingai lo ang chi zong te an tam lu tu ki chuna kina hian cholesterol sang stroke heart attack kan tiang chi te an la tam don tu ka big takin strong man kan tia te hian mo oral mangna sa kha tiang chi ate khan le mi zo chuan mo hey DHT compound NOR19 compound testosterone compound kha tiang compound zong khan enge na tho ti te kan estrogen management kan ti te mo hetlai prolactin kan ti te mo kha tiang zong khan enge kan siang chu hetian ka soi tia ka ngai tu thiam dan chuan pon number changin thil it zong lu tukin ni chung hanan lo ri hut mea amaro chu ichak lu tukani ichak na khan sotlai lu ve kha ichak ani amaro chu achunga khan enge ani ti kha hriat poi hra chiang lo ani amaro chu athom te I mu na mang khan ichak na khan a roi lu ta cha amar chu ta chu ni be sei lo ang dewin idam chunga ta na thil poi tur te idam chunga ta na nangma ti se thei tu rang chi te mo thi na thleng hial thlen thei tu tur che emo khatiang chi tam tak kha in muthut ta khatlai tang i chuak le thei to reng lo mo chhuale na kong kha in ping tla to chu tiang deu chuan ate kin thein ka hriam mi zawa te poni chu tlai chu enge ni chu lai chunga chuan enge om chu in chunga chuan enge om enge chu lai chuan lu ti la a that na le that lo na ti te khatiang chi chang chi lawa lut popang chi hi kan tam lein ka hria hei Mizoram chuan ala new ema mo tin hei sarm step on tia side effects nei lo tiang in kan zuar me ha tiang te po hi selective androgen sang ho kha ni me ta ma ro su testosterone te po shut down tho ani khatiang khan hetlaya kan soitong khan lungphu chol stroke ti te hen mo cholesterol sang tu kan tiang chi te hi kan la thi pui tut lawang tin lung thalo mo te hi atam ma chu tiang te chu hetlaya protocol ati dan tu dik ti te mo mitam taki min ka WhatsApp message sorry ka Instagram message ha po hian chu tiang chi chu chan sen lo tam taka om minon zot to enge ani shem shenang enge na thoi shem shenang mo enge hi hian estradiol conversion nei mo aromatase zero no le mo chu tiang zong i hriat lo chuan bye ti mai ro mo chu ani chu wang chuan ani lo chuan khatlai dungeon ilu to si chhole na to lo in sir wong na tur kha amuak che chu ani lo chuan khatiang protocol thiam lo ta chuan voi khatama voi ni te an ti an taksan ti selen to workout len to lo chi te mo khatiang chi ban san ta top te mo tin khatiang result se an han muwa sumle pai te lo nga ya tin diet tra te lo nga ya mo steroid kan ti hen hemi ang ringot thi ani lo bodybuilder te point ani la mo an diet ta te kan mu pe la mo mitam tak chu diet dan atlam pang hi khat soi cha zon kan soi bele do in diet dan po shelo mo train dan mu mal po shelo in steroid sa kan ti ver ngal ringot me chu engma results khai mu tu mangi mu lawang
tu na hian mizo steroids mang ka hriat hi chu pu pang an ni mo steroids mang lo ang vel an ni chu tiang khop chuan results hi an ma nia ka hmu lo ani chu wang chuan khamia kha ani tin mental side effects mo nor 19 hawa chuan om na sadon chu tiang te chu tin enge atlai kan enge kan estradiol kan ti ang chi te function bu mal lo chuan ka tiang kha nge hetlai kan sexual function te in pui pasal nei ton ni pe chuan boina an nei don mental side effects an nei do bok don mo ka tiang zong thil atam lu tuk ani nakina kan la breakdown zel don ya karil ro om dan zerin o calorie deficit da tur hian intake ai tam burnout nge tur ti na ami o ni in kan thil ai tam kha kan mang chokang man so han man chwa lui ti na kha dikhlo amar chu kan ni tin calories kan man zo entian extra langai mi lo poni la kan ka calories man la ka calories lak lu thin le ka calories man ral thin kha ka man ral thin kha atam jok tho chun kha po kha ni tho ni amar chu a san pa extra wala kher kha ngai lo calorie deficit om tur chuan ti kha ni o jima cardia hi ka pe lei thei lawa swimming hi a try an ni tin dar khar khatte swim taila tinia o swimming tui leo tui chena hi ke poka bucket li som thina ni covid zone hu lampang bengal ka suk le khan ka bucket li sa om ania chu ka kata swimming academy ate ka kalanga chu cardiac exercise tan kamang gatia amar chu soi photo thinang khan hun kal to kan thil thalo ti te atura kan senga chu ka ke in atin lawa khatianga phun rei tak chlorine le khatiang bleach nan hoya ka ke han chia kha ka ke khan lo mil thei lo chu wan chuan tui chen kha chu kamang tha ngai ta chuan huwa cycling lama titurin ke ma cycling lama kalta ni cardio tan khan mo chu wan chuan kan tui zong manga cardio in siam thiam kha apoimo ani kan tui zong exercise kha apoimo ani somni pani na remi iron ka fapa hi kum somni ani ve to fit nga le in chithum vel chau alania asan zong chandan exercise se le chuan thanna chan sala nem scientifically chuan entela thanna than hun than thei hun tu la hi chu zo thok khat to ani amo kum khat emo 21 years thleng te po ani the amaro chu enge array sa jirin akhomol pui azirin anam azirin tengkan athan top ne le top lo na te po ai nang to lo amaro chu ka soi karin dana chuan athan tu nang ang chu athang to nia ka nga ya chu tenga exercise wa kaum thei lo ni tin he mi zo awareness kan nei angai poi mo khop me no pang hi hetian an growth chu mi chung chuan an thang thei tur ani atiang hi enge kan zo pediatric lampang te poin an nem okati khatiang chart mi zo ina kan than thei dan tur mil puya kha chu kan fa te hi a thena chon kum som pani thleng te ania then chu kum riat te poni the kum riat a hi thleng hi a minimum a poimo ber tur ani a chu milai chu mi thing than dan pa nga in a thang em ti hi kan lo en tur ani chu mi a kum riat vel atlinga amar chu mi thing than dan pa ngai turanga a thang lo ani chuan hei growth hormone ate ang chi te oma chu an mania enge treatment tau tak ani chu in amar chu khatiang growth hormone te an pek khan an than turang khan an thang the ani lo chuan mi IGF kan ti temo growth hormone kan ti ang chi khatlai kha an mani an taksa som tok tur kha an taksa khan anei lo wang ani theini chu wang chuan kan lo monitor an no pan lai an hai te kan lo chu thiam pui angai o me kum khata voi thum tal le chu han te ilamo thil har sa ani lo ni chu wang chuan an thang lo ani lo chuan atlai lot to chuan kha IGF mo growth hormone ka tiang chi akha engang pon pema se omzi om to lo ni mo he kan shet lar mi si te po ania kum sari borvel ani mo go hormone treatment ang kha ala chu chuan a than tu nang kha ani ti le the pha ani chu wang chuan kan fa te an no pan lai bi ka kha kan monitor that le zo la ngai ni chu wang chuan a than le the na tur chuan ti the dan mom long mai kan sei to environment ni the kan nutrition te kan lifestyle te ni ama se apoi mo ber zo ka chu kan genetic kan pian ke ni na a chom kan san zong hi ani berani o chuan a to bera gracie lel dam pui o cholesterol sanga
triglycerides sang boka cholesterol sangat triglycerides sang boka exercise hi effective angem dai chu in lama kain en kol travio thawa atia o hemi pani kan soi iron soi hi thisena thau kan tia khani taksatan abi tin triglycerides pe chu taksatan kan taksa chom tu energy antino thau thalu tu kan ya mar chu asan lu tu khachuan mo cholesterol ang chi te poni thawa thisena khatianga san lu tu khachuan a thalo ani hetlai kan kalte kan meat kan ti demo khatiang zong dan khan a thalo ani tin hetlai diabetic emo cancer khatiang chi nei theina kha sang mani chumi tura tan chuan kan sei tong khan hi medical advice omlo ani amara chu ke chu nangmang chu lo ni teila chuan ni tin thlan titla turin exer kala thinang chu diet ken control to effective theng bera ka ti theina tur ani tin muscle training body ti rol han siam le theina turang chi khamo te po kha ka tianga chan chu kha khan hetlai ka taksa chakna amortisena chakna ka man na kha ti rol ka nei tampo le alo ti chakle zol don ani ti lai kha kan seidu ani o khatiang ho kha ni phot se chuan hetlaya anhoya ep1 ka ti kha zona le chana kha chu kan khar to ri anga chu zona kha zo bel thei to ri lawa amaro chu nakina rem chang le masak bera karon da lenga khata han zona te tuna afia lo de line riat te mo tiang zona te po khain no zot le sel thenga chu khami chung chang follow du ka chuan hetlai ka WhatsApp channel hian a join the ta chuan karon update thina ni chuna link ka khanin lu tanga YouTube pa redirect chunga ta khan zona in lo zot me don ni ti kha kan sei du ani o min lo thlir saka wangin kaloma zona ron zot tu zong te ka in chunga kalom ma he in ron zona zo awanga he ka video hi lo ting the ni ti ka ria kalom mani hrisel na hi kan zot lang zel don ya kalome